ama san hi tabang pathin thu a ki holim na phat pha avela ai musa kinwa pathin thangwa na ipiwin tuni ni khuwa hi aphat si a ki seijing Christmas zo si le ki sei Jesu Christa hi nunga thinga pinga hi Mary hi nunga thinga hi kitina chungchang thu hi aphat sin ki sei jong le pakai Jesu hi nunga thinga ku na hung ki zila hi ta chu thagawa ku na hung ki zila hung pinga hi ti hi ki mo sei jinga khilchin aninga ka umlowa hi ta ha thang pi amin mo sei jing hing a he thiam lo tam pi ki umji in tu ni khu in za ta gol hang paulin ama hi hi chi virgin Mary virgin chung chang thu hello let nunga thinga Jesu Christa iti hung ki zila ipiti I ho hin ipiza ita san ham ti hi chamcha kan ki holim pi ding aman zong a het na thei suna pathin thu akuna hin hil diu hi zin tu in gol hang paulin ama hi SCM una PhD simlai hi zin ama zong kine pium the zin tu in ama holim pi ding in I welcome tawe na hi tu in gol hang paulin ila wa hum ta in ama zalin pathini thangwa we na hi tunya hi ama akuna hi pathin thu het gil na inei be diu hi ta sanomin hi chi je chun ama sapinin koi sang an dong nga lo hitin phat so lo helin golong paulin ama sapina ka hindo num chi pham tiale Jesu Christa hi I het nu Bible la isim do dung zui wa chu nunga thinga hung ping hi nunga thinga hung kizil hi Mary hi nunga thinga hi in ti hi aki sei jingin hil chi na hi a hlang pi a koiman anei bi se pon hi ji chun hi chi virgin hi ipi sei na ham ti pa hi chomcha na hin hil chin pi thei diu ham ke pa min hi ta bang pathin thu a chan nei khom thei dinga phat mun na hin sim ji in ke jong ka ki ba ne he ma sa pena thu do hi na sei ma bangin Christian hing hi na he aso na so ta Bible chu ingol ta sanu le aphat na khat jong chon umji na hin na tu khanga hin ita san pau jong hil chi na hi apoi mo na athu pi na an umji in hiza chu hichi virgin kiti ai ho pawa chu bailam ta sei dinga la nunga thing ta hi adu chu hi in hichi nunga thing iti tinga hale Jesu Christa hung pe na chungcha nga Mary nunga thing ahung hi dan ta hi sei na hin hichi nunga thing kiti hi athu chang mong hi Isaiah bung sagi chang som le li sung khoi ba na le thiam gau kama ne ke sei do sa Matthew win hichi thu chu akai ko ma thagau thinga ko na hung kizil pa chu kila nunga thinga ko na hong kizil pa cha agui thun na hetia asai na chu hi in Hebrew thu changa chun nunga thing iti pianu hi alma ti in zong akile in Isaiah bung segi chang som le li na ke sei kho hi chi alma chu Bible theme kon khani asai na achun adi in hi chi asai na hi alma kiti hi nunga thing mai ke sei na chu hi loven ama hi nunga khangdong jinei pha ahi tina anjong akise yati hi asei obin adi in ahi chike jong le Hebrew thu changa thu chang achum akiman na kha chi pham da le betula kiti hi jinei khanai lo pasal to kiti mat na nei khanai lo nga thing sel tina an jong akimang ne he isei no mo chu ani to gela hi adi na omi ne he alma kiti jong hi jinei nai lo tia thumun chun asei lo wangin ama hi jinei pha pasal to kiti mat nai lo hi tia jong hi sei thei hi hichi thumun hi New Testament kitip na tha khang sunga hin Matthew in Jesus Christ hung pe na chungcha nga hin Mary ke sei nain ala in chu Greek power se Parthenos akiti in hichi him pasal to kitimat nai lo thing sel jinei khanai lo tia a jong ta san the hi hichi te ni hi mitam pi in hichi virgin ba chungcha nga Jesus Christ hung ki zel dan pa hi thu sim sem thu mai hiti jong la ta san sa te adi a Bible thu hi la ki bul pu a sa kho nei te ading in ta san the ma Jesu Christ a sun nga thinga hung ki jin mong a hi Mary sun nga thinga hung ki jin mong a hi ti pa hi ta san the a hi hi chi hi mi tam tan ta san lal na lung op kai na nei jong le sim thu tu sim mai cho a hi pu in his free van moi thu sim na su khasa chu ki jong le dunia nang le ken eta san cho hi in I boy now hi pham iti a hi le mi tam ten tu lai liberal scholars ti di hin Bible ta san nei lo scholars tam te in Jesu Christ a chung chang nga thumun I sei te nga hele mi hema ahung kizil na nunga thinga kon ahung kizil na pa hi ta san lal now hi tu lai scientific age a hi to ke na hi mi zo se experiment tabanga ingai to pha do hin
thu di thu ta chu iti ki het thei ding ham itia la science dung zu ya chu experiment bol ngai hin na observation bol ngai hin mi hem khat chu experience anei da tinga hal akhang khanga experience a hin ne ya le ji chu ta san thei ta he ti science thuil a he ai la bible hi science a hi po in science hi bible hi la wa hi he deu khat chu he chi science la bible a ki hi na pa he tu nai cha a release an ki bol ka le khabu ji na thu hil hem ki ti le khabu mun a hin thumun pha ba ma hin he chi bible la science a ki hi na pa iti isim wa iti he the deu ham ti pa hi ki thopi na phata he ding in ka yalin phat na ne ya sum la pai ne ne ya le na ne ki chu an na sim le hi chi thumun ke he lo thumun tam pi thu hil yam tam pi na sim do ding thu ta zo chu na mu do ding hi ti pa zang ki sei do no i sei do no me ben he ya chu hi chi nuwa thinga ku na jisung ki jin pa hi hi chi nunga thing a ki ti pen chu jinei pha khangdong nunga khangdong pasal to kiti mat nai lo ti na pa sa hi ne ki pa min ki chi ta in a hin sei chinin chule pathinin abang chun ipiti mihim chon si hiya a hi lawale chon si na a chu mihim zo si hi chon si hi a hi le ipiti dana Jesus Christ chu mihim hing si na hung pi na hi le ibola chon si na nei lo ham ti pang chu koi san khat na hin hi chi a chu hi jong hi hal khat na hin hil chin pi thei du ki pa min thu do hoi ta hin na chi azwa iseyo virgin ban Jesus Christ chu nunga thinga ko na hung ke jil a hi mi hem I kho het na dol le wa noi chi na dola chu pasal khat le nu pa chu au khom ti hon na he le e che pathen thil sem dung ri ya chu cha la na wa hin hon a hi hi chu biologically true hin na adi a hin ala to ai sei pe no he Mary chu now awak wa nga chu Jesus Christ chu awak wa nga chu pasal palang panna be se lo he even na la hoi tai se ma he le Matthew bung ni lang chu se ma le Joseph apan la na chu imadang a hi po in Jesus Christ amin sa se chu na apan la na hi ai la sei ma bang avin Jesus Christ chu sei bang avin mi him thing sa na hong ping hi ti ka ta sa ni sang Bible to hil tam pi au min da sei ding in Hebrews lekha that na lam chu isima hi le Jesus Christ mi hima ahong pin lo na tam pi jong sei ama chu Luke sut ki pana thu phalam jong isimal ama cho thangau la ta sa nang la ke bang akhang jing in na gilkel dang sa he in chugil athi jing long so mi him nang la ke bang athi a he na le sa na gan the ho a he in he ho cho mi him a hi na thing se phat chin a hi in azan na thu do to ki zui a chen mi him thing se na hung peng a hi ala nang la ke so pathen thu a ko na so mi him zong se chon sia pathen lo pi na chang la hi tai ati a le Jesus Christ so iti mi him thing se hi a chon sit na nei lo ati pa hi thu do hi in hi chi chung chang nga he don but he ngai dan chom ngai dan ni ka hin sei no mi ne he Bible them ho chun Jesus Christ nunga thinga ko na hung ki zil hi jong le mi hi ma ko na hung ki zil hi tho cho na a ji chu Mary yang chu chon si a hi in a hin la a hi ta hung ki zil la chon sit a nei lo dan thumun khat hi tin o min thu hil khat hi tin o min ne sim ti la pathinin vanu le se chu ma thu ta sim he na creation out of nothing thil sim jo se chu lo thil khan akuna pathin han atia athua chu jing he khat chu kil Adam la Eve mi him ma sa te ni pathin asima chu hi chi ama khut ta mi him danga akuna hung ki jil he lawa ama khut ta zu lei vui cha la asima hin ma lim le mela chu dia han Adam la Eve chu chon sit ne ya pathin an sim hi lo chona a hi na mo nga chu a hin la Genesis bung thum lam chu sima la Satan wanga mi him te hi nga chon sit na hung lu na thep na an hla hon pha na chu hi chi Adam sun le chi la ho chu tu na pathin nang le ke jong chu chon si mi him zo si chon se a pathin lo pi na chang la le ta ati na pa chu hi na la Adam ki sim dan le Adam pathin Adam la Eve asim dan pa chu ama thu ta ama dei sa bang ta ama lim le mel bang ati ta chon sit na nei lo hela anasim na pa chu hi in a hin la nang la ke tu khanga hi chon sit na nei lo ka hi tia ki sei na ding ala ki phone na ding chu kam chang in nei lo he aji chu pathian Bible a sei pas adi in aji chu mi him hung peng zo se chu chon sit na to chon sit na lungul pa na hi na pa ta chun hung pian tha hi ta he chu khat a hi in
chuba nga chu Jesus Christa Mary naw bu sunga ong ke zila chu Luke bung khat na lama jong chen ase in chang som thum la nga na lama chen na pathin thagaw ha chunung thagaw chen a kim vel te da atu ma he na atu ma he achu tia he thagaw thing atum ji a chu ama chu ahung peng din Jesus Christa chu thing chung nu holy na a thing gi ti a he ti cha Luke su ki pa na thu pha lama chen achu tia la pathin chun Jesus Christa ta sa chu ama thu ta asima na mi him thisan zalwa asima thangau thing in a pi ja chu hi chi chon set na nei chon set na chu an nei lo hi the nang le ke wang mi him ding se ni hi nang le ke chu corrupted ki ta chu ji chu a ke sa ki hi na asisa hung ping ki hi chi pa he pathian nge Jesus Christa mi him hi na chu a lo ta he he zong la a ki hi na chu pyam ta la ama chu pathian thangau win atuma na pathian ama ta sa chu ama hut ta thil siam asiam banga asiam kit le chu chon sit na chu nei thei lo Mary chu mi hema hung pin na dinga aman cha wanga chu Mary thisana ku na chu hung khan li na dinga asiam jeng wanga chu thagau thengin atuma thagau thengin hi chi chon sit na to chun akimat lo na dinga prevent a bol he ti chu na chu ki le sei ma bang wa chun ho hin chon sit na chu thisana ko na hum da na ngai to chu na hello he thisana hi ma am lo thisan chu hin na mai hin na i sei na pa chu Mary thisana hung ke zila la Mary ong chon si hin a thisana ko na chu chon sit na chu hung ki pi son da na ngai to di lo he chon sit na chu akimu thei jong hello ai wa ina to pau chan phon do hin na ji pa chu ithisana jong hello he a hi wa nga chu i hi na wa chu chon sit na pa chu sei do na hin na a ji Mary hi na thisan chu la jong le mi hi na cha la ding mong hin na a hi wa nga hi chi chon sit na chu thisana om lo ja chu pathian na pathian la ga wen atu me hi naw bu chen ti ki pa min tua ahin seidan chu Jesus Christa hi pathinin masanga imacha lowa ku na bon leisi vanoi leisi le thil zo si asim theya hele Jesus Christa hung pin na ding chu hi chong chu hitia chu ahin sim moham mihim mangcha lowa cha hin sim moham asunga chu Mary sunga chu ahin umcha moham ti chu hi chu le ani na chu thagau thingin hi tabanga chu chon sit na to kimat lowa avian bi na a hui tu ma mi him chu mang cha jong le thagau thengin prevent a bol hi ti pa chu hi a hi le athum na a ka hin do num ki chu bi ha mi tia hi le virgin birth kiti thagau thenga hi chi nunga thenga ku na ahung pin dan chu ipi thu pi na ne ham na Jesus chu wana ku na ai lo la pathinin leisi na hi mi him ta banga chu hin mo koi jing the na a hi le ipi ti dana mi him sunga ku na naw se na hung ping khal khala hi chi virgin ba chu nunga thinga hung pin ding chu poimo di san ham ti pa chu ni a thu pi ma ba na si chu ko hi chi thu do pa he i sei ma bong event Christmas se le nunga thinga hung ping a hi ti chu ki sei jeng a thu pi ne ki sei be se lo hi Jesus Christa mi hema hung pin na ton sei kop thei he jong le hi ji hin he khaning ka ting na mi hema hung pin chu virgin ba chu hin na jong le Jesus mi him lo na athu pi na chu chom jap min koi hoite je virgin ba nunga thinga ko na hung ki athu pi na ta hi au mi ne he phaba min sei ka ting ama sa pe na Bible thu hil ta ki zuya chun Jesus Christa nunga thinga ko na hung ki jil pa he athu pi na khat hi chi hi sign alim pathinin lim ai pe oi ti the he hi chi lim chu i phem ti a hele ama chu nunga thinga ko na ahung ki jil pa chu pathinin ami te pi na na Jesus Matthew in jong say him Jesus Christ amin chu Emmanuel ki sa ding ha ti chu na Emmanuel chu ti a hele ile do ala pathinin ai pi ove ti na hi chu a chu ti alem him te chon se na lunghem ta lai ta wa chu pathinin ahu hing na lim ai mu sa pau chu Jesus Christ akilam he so chi chu Jesus Christ in mi him te achon sit nunga jong pathini ai ngai lut naw lim ai vet sa na hi ta jong la thei he lim khat na dang chui pham ta la ata san lo te adeng an thu tan na lim he tho he na Jesus chu ata san te adeng a hin na lim pathin phu hin na pathin ngai lut na ki he na lim a hi adang khat na chu ata san lo te adeng thu tan na lim te jong sei thei he chi ki jong ani chan na chun Jesus Christ
nunga thinga ko na hong kizil pa hi lampi tha new creation na thil sem tha evet sa na uzang a hi in thil sem hem tian thil sem tha lampi izot theine diwa lam hil na phapen ama so hung hi a hi aji so adam luipa na Jesus Christus adam tha a hi ta in adam luipa cho chonse na la a chonse na a tha pathin lo pi na a chan lal pha na cho pathin in lampi han gon ba chi pham ta le chi lampi tha pathin hinga izot tha ket theine diwa so Jesus Christus cho nunga thinga ko na ahin kizil sa nang la kay jong tu na thil sem tha ati chana Korean first Corinthian lam chi sima hala bunga jang so bunga lang chi sima le ai ho thil sem tha pathin lim le me la thil sem tha hi ti awa I ta we ati pa chu Jesus Christ ahung pin chen thil sem tha e so ve thil sem tha I ta we tia e sai pi na pa so hi in chu ki jong la mythological perspective ma sai dinga chun na mission lam ta kisaya sai dinga chun Jesus Christ nunga thinga ko na ahung chi la le mi hi ma ahung pin hi pathinin nang le ke pau chang a tho na nang le ke to identify di da ki loi khom na ki mel het na khat a hin sim do na jong a hi a ji se pham ta le nang le ke in pathin hi het ding jong I got lo he na a hin la pathin initiative pathin pan a hin la ma sa na mi him te ho chu pathin kom I hun the ne ding wa chu hi Jesus Christ chu wa noi mi hi ma a hin sol he na aman isang kholo ine la chau I pau chang akia na akisela nang la ke hung ho pi chu ting te al ama chu het thei ding bo he ya chu pathinin wana ko na an mo sel ha jing lo he mi him pin gu ya ko na a hin chi sa hin aji chu nang la ke chu mi him I hi nang la ke het thei ne ding chu pathin chu ama kin neo sa ta hung ding pa chu a sei do na hi na ji sa tha thu pi chu ke zong a chai na thu pi ta kha chu hi chi Jesus Christ now send nunga thinga ko na hung ki zil he kitip na luya thiam ga hot an sei sa pathin thu agui thun na khan jong he na Matthew win a kai kop chu hi chi hi thiam ga ko ma ne ki sei sa agui thun na ha ti so tu ta la pathin thu su ta san thei da na kum tam pi gap halang tam pi in ai khan o jong la pathin thu chu hung thum jing na he na ale ki pam le jingin iki ho lim na chu anum le jingin pathin thu het gil na thil tam pi phachum na kanijin chule mi dangin jong phachum na nei ding kata san ni question thil tam pi hi chung chang thua do ding tam pi jong le hi chang hin ana cha hi tin na ki ho lim na chu hi chan chun ana chai hoi tin question do ding tam pi jong le tu nya ding hi chang hin ana chai hoi tin do ding sei nom helo ale het chin nom na nei wa hele comment section a anoi lama hin comment win lang na do nom hin dong win ti yong chu open ta pathin thua iki hilova iki pui khang deu hi de sa na ka hin se hi pathin in phathe bu pi taw hen